hangke to nak Simon tau ke Dolly Trophy match Dolly Trophy match sauni bagi tak asung ma ke chor sangi to u nak kamkin Simon ang thang nangya daga san class tubui thangoi pura hero ang thang tine o pura ekdom zero run by out oi thap pura 0 by out oi bon tak ma kha turul khaija ke tong aptai chaba only on your je ODI World Cup chuton che run kamang khaina jaja test ni ODI World Cup semi final chuton run kamang khaina 100 khanya aptai kebia serious aya yung mona 100 mayom te ke India ni all format captain T20 ODI test amtai je kuno jaga bon sung captain amtai ko nungna musung mam te ko nogoi tong lai manita abu ka ba bani to mahna ban career no te chapan serious ongya na omai ke ma tong Dolly Trophy match poila match no Dolly Trophy match serious air pura sunglass thoboi mo batman thang ne chat bol 0 run khai bata markins fans to mark turul khaija gai tango tai serious air na select khaije India team ji India team thungnai Bangladesh a test series man serious man a jaga wa select khaija gya serious air kapal le ha mehnai tam hinai chung am to thaimia je oma haijaro botongo je pro je test series si Surya Kumar Yadav ne drop khaija serious air na muthungna ba goi after Rahul Dravid serious air pura kaham test boy pura kahmin boni ba oma haika maso tabuk ta hijara sokpai kha boys tak India team select onga bagi pura basai khani pura amdai ke lorai khame ta fight khame kha tabuk go Dolly Trophy match round to India a team ni bus kang batting khaya thang tene wo 0 run by out ongi phaika tainok Simon serious air already no bo India team ni pura out ongjak tabak sam barok thungan bahai ka jung bon Sri Lanka tur je thungman ajak ODI bahai ka jung ma nugui ma khanok tak songi manano hangge khanani ajaga to India team tak head ku sabo Gautam Gambhir head wa ka to Kolkata ni bro kunin je bowling ka hamake mili lai hain bagi bono ajaga muthuma jibon contract serious and contract bo phiroge man phia ko hangge jung umdai ke wanchu serious and man je cricket career ante bakchapin serious ongya namna kang ma tongo Dolly Trophy match second round no bahai ka ono thang nok Simon sunglass thobi thang tene pura 0 run by out ong thakata Khalil Ahmed banan thaske out thika short ball by marke out khai pe kya आगे रगो बोई बोम देखे साला जे वो शॉट बॉल न तो ये मार के न कोई मेहनत खाई त उताई सीरियस अरे बो इंटरव्यू रो सब सांग शॉट बॉल थुम शॉट बॉल कहाम थुम बोले तमखा न वाइसे जे आं आमनि थुम मे आमन बरो जस्ट खेपे या बाइन उनै के सावो हाइबन जों नुगै मान बजे शॉट बॉल के बा सुक तोगै मे न आम थेके ब आजा के बजे के कसा कसा थांगो बने के सान क्लास थुबि आउट म नुगै बरो पुरा सरप्राइजिंग से बहुत म सेवन सीरियस के थुनिया ना उनै के वान सक लायो एमने के सीरियस ए T20 त आउट tai टेस्ट टीम नि आउट खेजे तक बरो कम तक वान सकै तंगो बरो म बाक्सा मन मिम सामो ब चाहल न सुरंगो चाहल नि ब्रो आई अब त छैमा ले न बजि पाइना सिदी अमता जरा त मान त जे बा अपर आ समय बरो कम तक वान सकै सीरियस ए न इंडियन ऑल फॉर्मेट कैप्टनसी रोना नागो बन उमा के जे कमेंट होगा देखे जगह ट्रेनिंग रखाइ त मन ताउ का आ बारोस इंडिया टीम आउट ओइ थाक तै ताम ससना हिनो हैपन को गुरै जे थांनाय मैच बे आसबै त खमिया तै संगतै बनि 2-3 खान मैच दं आजागो काम के परफॉर्मेंस खाइ का के बद देखबो इंडिया टीम चांस फन मानिमान अब एमने के 3टा मैच थुं पे Dolly Trophy मैच पहिला मैच त 9 रन ओबन परे 50 प्लस ओबन परे 0 ताबुक तै 3टा मैच दं ता 3टा मैच ब सीरियस एयर पूरा बेस्ट परफॉर्मेंस कहामा के खाइमा का हिंके ब पूरा इंडिया टीम कमबैक खाइमा नै के मा दं जे ईशान किशन ओमन के ब कमबैक खाइमा नै ओमा के मा दंगो तै ओमन लगल ब तुरुल त मार के खाइजा के तंगन के भिडियो लाइक रेडी सब्सक्राइब खाइते शेयर खाइने तापक दी हमबाय।